Roof, kom in. Roof, kom in. Wat is hy nummer 15? Gou sien. 16. 15. Okay. Roof, kom in vir een. Roof kan my hoor. Roof, kom in asseblief, as jy nou kinderagtig. Wat man met my? Are you fucking childish? Ek kom. Ek sê, Jansen sê julle moet klaarmaak. Ek tel julle net na 7 op met die beach buggy. Weet jy waar het hy die beach buggy se sleutel gesit, want hy's nou gou saam met Ephraim toe saam met Flip. Shit nee, ek weet nie waar die beach buggy sleutel nie. Okay. Hæ? Kry julle reg. Ek kom tel julle op 7 uur. Okay, kry julle reg, ek tel julle 7 uur op, want Jansen glo daai kant toe. Nee, okay. Dan gaan. Okay, nee, is fyn. Ek maak so. Sien? Vra hom. Okay, laat liewe ek sien nou my kap en ook nou mooi aantrek en trek jy ook nou 'n bietjie mooi aan toe. Ek gaan my eers bad. Sê vir hom. Maar weet jy reg, die babie se sleutel. Weet jy regtig nie waar is die beach buggy se sleutel nie? Ag ek hoor gou by PK. PK of PK? Sê PK kom. Hoe is die beach babie ski? PK, come in, where's the beach buggy ski? I'm Uber tonight. I don't know what they put it. Let me come and check it, sir. Say I'm Uber tonight for. I'm an Uber tonight for 2 people that is sleeping there in the wedding room there by on they think they're on a honeymoon, in the honeymoon suite. So I need to take them out. There's a party going on in the Emerald Casino in Vanderbilt Park. I want to take them out. Is there an anniversary tonight? You know, it's the anniversary tonight, Ruth and his Mrs. Daisy de Melker.